lagi kenapa dik? yang best jadinya. Oh driver nos hadi abo na pedi ni. Boleh telang kadi ya? Telang kadi. Terus dia apa sih? Foto baca lah. Nggak di share. Welcome dia sir. Welcome. Saruki. Foto perut di sana. Nampak tak? Nampak jelas itu kai. Foto ya. Chat original usung naik. Ini original kok bisa. Dapat ini apa? Lu kok fungsi merah kan tadi? Masuk ke nangya. Sekarang masuk ke nangya kok fungsi merah. Ya, nah, baik kon. Ini yang foto-foto. Ini yang main konten. Belum di. Ayo dong langsung. Ada yang ada. Kamu kaget. Belum. Ini kalau bunyi kan kalau bunyi bagi saya sport dan dua. कोई बात नहीं sekarang itu kumpai ha kumpai itu no ay jadi edisi apa no bukabai hambai no ay jadi hani bro itu no hambai no ay angke boxing kayu dili kami dili ani baba amma sami baba sami cakri kayu bro dili kang kayu bro ana boxing mulai lo kayu boxing sering kan boxing sering ang kini 36 national games participate khai aro ang success angka ang medal mangkha kai ang abani sikang international businja international aro ang gold medal mangja sikang simino aifan ke chini broxia
kaisa tim si sinai sengkra bodol ni kaisa tim tu blok se ana nohonai pusara ri ana deliver ore kayo tai ani uncle dikon jamatia bukhani chosa documents ni passport lao banao bai benda ana help kai kai sini buagra bobo ana sa je nung kaimen ni free ma kai ni ge tawon chu ke chu tawon adi tai je nung kaimen khawe kai ni tai success ni sini bung kai ji ni hani bung kai ni ang tai bo tai sini ba ang tai practice kai tai mehnat kai ang ko biska thang nai abor jaga thoi phaimane nang ang tak thang samong ke gujarat ro 36 national games samong nge aro gujarat re ahmednagar nge aro ang thangka limbar pai chothi bara ang Rosengkha, Ikwan Rosengkha, ke ang third position thega, bronze medal angka. Bronze medal mane ini ang Hindustan bahasa bahasa ini Tripura ni umum kisai, ini ke masaban paine kerika, ke participate kau, emang dia kaipan champion lah ini Tripura ni oke. Masa gimnastik itu mau tay ang ani boxing ang bronze medal paika, amun. aja haste hapang ni thane ro kuno chuba mong amara mon ma kanung to mane palai kuchuk ko kusai jak tabo nung gul mane medal se mane phaijak pura naru nang mane ko amo ke ang tu bisa ro tu ani family no ke ka no no dia sam no bara dongoi ni tin practice kai baba sandara sam bagai kai practice kai ang tengah boxing sedang tai ani master Dharmendra Singh Yadav Olympian bo tai Arjun Award bo tai tak bo India team ni boxing ni head coach bo tak bo head coach Patiala bo kini India team ni boxing team ni ke bo ana mother khai khabi ni no go to ni bo puchara ho ana muthanga te para tu kasa tu sine kare sab master team si ko senga bolo si ana kasa production ni hone invite khai ana kasa no khai ka waisa abni gore tab ang tar sang phida ang Gujarat participate khai ta ang medal jite tak spai ang khai this kangal nang bo mai thna ro wan chak bo hai bo ang international level ni tin hani bung khana tai bo tai bang thna tai Indian bung khana tin hani bung khana tin bung bara bung khana tai bang mehnat khana lukuro nara ma kono kono san nong help am hai ro san na du muchum this kang ne ba ga ni ang tu practice chori dong di tin irpra to besi moti sports boxing or coach ho kore angke angke practice khai dong tai ani tingkai kasa garmi finance bai kasa bai hai ren no khema tong ta dilio angke ani master ong bai sa help marao ki sar ang ada ni tak tu kasa helm kha tak kini buagra prodi burma budi bobo no je nangmun anasa ditai je nang men khai ni bukha ba khai tawon chu bui tawon na ni khai tong ni bung sa aja para khai poro ni angke Murising para tara jamban ni Murising para post office ko khod raha hai bo bisini simen thung ma naw khela bo bisini simen busu bosar busu ka kha 2011 boxing start किया 2002 से खाई में हाँ 11 से का कंपटीशन स्टार्ट किया था 2002 से ang कंपटीशन स्टार्ट खाई अनि फर्स्ट ang स्टेट चैंपियनशिप का घर ang थर्ड पोजीशन में का अबनि बोरे ang 5 टाइम ang चैंपियन का स्टेट चैंपियन अबनि बोरे नेशनल टंका नेशनल र 2 बार सिबा में का सेकंड पोजीशन में का अबनि बोरे ang इंटरनेशनल टंका इंटरनेशनल र गोल्ड मेडल दिफगा भूटान इंडिया बसे भूटान दिफगा अबनि बोरे तक नेशनल गेम्स ता मेडल दिफगा tabuk ni gana to edisi hapang ni sports ni pure robot tini to ni aro reception khaina ni bagai paija abono record puila ti prasar bahai khai thumi khaimani yagulo ऐसा स्पोर्ट्समैन से और स्पोर्ट्समैन मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी का थोड़ा दिक्कत मैं तो एक प्लेयर हूँ जो कि मैं सिर्फ मेरे को भी जानता है कि मुझे फाइट करना है मुझे प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस से मुझे आगे बढ़ना है तो जो मुझे प्रदीप जी ने जो बुबारा जी ने बताया मुझे कि ये है कि आप मेहनत करते रहो और जो भी ज़रूरत होगा मुझे बताना है और मैं उसी के लिए भी मेरे दिल में रखे कि मैं मेहनत करना है मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए अपने बुकुंबरा अपनी जाति के लिए अपनी त्रिपुरा के लिए कुछ करना है इसलिए मैं मेहनत करता रहा हूँ और मुझे तो यही है कि आप लोगों का आशीर्वाद की वजह से मैं आज जो भी
abun ram tai tong mon khana tai mongke ang sigang thangkha Jharkhand bai Tripura basi Jharkhand kha oro ang paila ha 5-0 bai paika amni pore ang kha Rajasthan basi Tripura kha ang khane quarter final pai ani pore semi final kha ang Himachal bai Avinash Chandra na bung kha an 51 category weight category ang pai oro ang ek score chen kha haifan ang bronze medal pakang kha medal mang kha ang ni ko medal mani ang tini non biska baje kang bala ni babai ang kasa ang tini ang yodu besok habani haifan ang tini par ni tini hani bung he ko sa ang to ko sa ka ni bronze medal mani third position mani kha ang haifa haifan haifan nong ni asiba nong ni blessing bai ang tini ang pula segang khai koron lupini je Tripura ni represent khai obo saimia ang salsa hotat sa YouTube nugi ebong bini je jotoni toughest match ungko bai Himachal Pradesh bai ang abono nukha ebong er age je match ungtomani abono bo ang asa asa naika bini je thungmung kaida abo bo thinango sure gold medal tui fainai bo tabo burun sefano bo aje last khelabo jebabe bukha bini opponent no abo mane bo sure thinango bo gold medal tui fainai higang o drag akar tongman drag sanai rok akar tongman jorawo koron je Tripura ni represent khai mane ADC amchai ni khoroksa Tiprasa omtui khai bo national game bo bronze tui khaimani abo belai chini kung subrika chini bokrok subrika angkha kayo chini sikla salai je eren kongnaro borokno ang o koron ni yapri rombui buskang karang thon ebong koron no jeng tamo help khaiman bini gold medal ni bagi ang edisi hapang obosai abno tui sokrubi khnari nai hambai boni chuba chuke boni bebak samang practice game sports fight on boni kaisa kagos phano boni official documents kaisa phano krija taman hingke boro sarai ni simine oro para permanent murising phano boro dilio tong ngke boni hai khela thani rogo ke hatar thangani bai thungani hingke official document nam ngane aboni je document nangmani te gobang boni official do samung nangmani bo ang kisa subaza khata gahai ngi bo sports wall phaima kha document sar to bo kono jaga join romaiya document krini bagai bo kono khelawo join romaiya ngi to ngi a jorawo no bobani help sabaika gani je nangmani ang je mansa bono official document rok khlai do hagasano kaisa kazakhstan no boni kaisa misru thangkha document produce khaima delay ni ba yeah world that's all thank you sir agam dina nang bom hai bono help khai te bo nang khanke bone to tabo kwang man official document nangi dong ngai bo to anana asai khaijage ngang je mansa logero nai je mansa ang logero nai bo simia jeni kabang ma football team rogo Thailand rogo international thangbai mane kagos kreni hi kabang ma tension thangbai gabor no bang kabang ma help khaika oma haika ang baitong rata sarni sinumung kisa ani ke to bikan jamatia social activist